Dan huwa żmien li fih qed niffaċjaw sfidi kbar u ħafna familji bħalissa qed isibuha diffiċli jwasslu sal-aħħar tax-xahar huwa propju għalhekk li l-Kummissjoni qed tressaq miżuri biex tgħin lin-negozji ż-żgħar u lill-familji fil-bżonn. Hekk qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen meta indirizzat il-Parlament Ewropew fi Strasburgu bid-diskors magħruf bħala State of the Union. Diskors illi għall-ewwel darba fl-istorja sar fl-isfond tal-gwerra rrieda illi għaddejja fil-lvant tal-Ewropa. Gwerra li qed taffettwa direttament l-għoli tal-ħajja u l-prezzijiet ta' l-enerġija. Fl-ambitu ta' din is-sitwazzjoni kif fissret von der Leyen diġà bdew diskussjonijiet biex jitħejja pjan ħalli jonqos il-prezz tal-gass, kif ukoll jitfassal benchmark għal prezzijiet għaliex il-mudell preżenti m'għadux jaħdem. The current electricity market designed that is based on the principle of merit order is not fit for purpose anymore. Bil-President tal-Kummissjoni tistqar li din hija tranzizzjoni li diġà bdiet f'ċertu pajjiżi u trid tkompli fost l-oħrajn bl-użu tal-idroġenu. Von der Leyen ma naqsitx ukoll li titkellem dwar il-korruzzjoni u l-indipendenza tal-ġudikatura fejn insistiet illi l-budgets Ewropej se jibqgħu marbuta mal-ħtieġa li l-gvernijiet iħarsu is-saltna ta' dritt. We must also eradicate corruption at home. Fid-diskors quddiem l-MPs fil-plenarja ta' Strasburgu von der Leyen selmet il-memorja ta' Reġina Elisabetta II u faħret l-għaqal li dejjem kien jispikka fi kliema. She is a legend. She was a constant throughout the turbulent and transforming events in the last 70 years, stoic and steadfast in her service, but more than anything, she always found the right words for every moment in time. Jirreferit ukoll għall kriżi tal-immigrazzjoni u qalet li f'dan ir-rigward hemm bżonn kontroll effettiv tal-frontieri u fl-istess waqt miżuri dinjitużi li bihom kull pajjiż juri solidarjetà ma' dawk fil-bżonn. Wara l-State of the Union, Net News ħal kummenti tal-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola. Globalment id-diskors kien wieħed tajjeb, id-diskors kien wieħed ottimist u b'kuraġġ ta' fejn nistgħu immorru. Żmieni diffiċli imma għandna l-għodda f'idejna biex nimxu. Robert Cremona għal Net News minn Strasburgu.